Kiyas nung kasuaban kumanatid insanan, labi pagulong ko na sumambayang ko po. Kinarahingan isong radyang sorga, kung sikaw da kasiwatan iti, kano kagwehay kapagisiso, um, miyampay tamodan dat mangilay boros-boros no, di manhak dat kapurimanan isa kago hapawayan dahay dat tumilam sa gumirat kumadya. Kung sikaw mantada sa kanong Tuhan, tinasambayang dahay sa oran Tuhan Yesus. Amen. Okay, so nung kasuabon, kumanatid insanan, pingkuro na tabar, pero no ditadaw, takod, nakapagyampay. Okay? Ano pa batas ko nga, duwa no hapadam limo, titulan ko siyam, ano to kakagod, ay kapag yampay kagod iswang kat kay sisanit nga, ay di natumboyo di kasuabon kanihab, duwa tadaw, yeah. Tumboyo di kasuabon bay na laki. Okay. Kasuabon na po bay na harot isa kagungaran dat aritan dati, Amos. Alan sandot ada might say tila piramutan dati dot kasuabon iti. Halipya dia dit piyo asanong kakitanan kulat YouTube kulom might say tila kapengkuro. Okay, ina pa hit tatuong di hari Sabat di nakatalib. Dua na padam talo hari bulan. Nga minamanaw yahay dot mga hilad dapi-api. Mantad ko atuong na di minamanaw. Ano atuangan? Bagian da loralan atuong. Korikot tahilod kundasang. Pitangatuong di kapya di. Pukul 12 lebih lah. Sigad korang ako tunitaw sa sumaliwan do osikap ay pailan kunad itayarat na tabok. Jesilton di gulub dapi-api kagad dit umalahingan mo. Jadi mundorang di dihirid pa nang igalibang nga kombangan dat kondorongon pasansag-sansago padi minadihiriwanan. Kondorong may na di kumit-kumit ang minangidu tayaran na tabuk. Hiri na din. Mimbulay na matituhat tahiri ginawad ay nakasambayang. Dadi di tintod ka. Kubasan nagya datid sa ira dot magindalan to ko magyangat pa sumambayang bagi. Kano sumambayang to ko po ka. Jadi irni kaman ko nakasambayang dadi di tintod. Nga ay nakokobong hindi kasari itayar. Tingkuro madiri nakasambayang dadi paingka nagitit sakayon dahay nga kung sa dudad man tada karagan korikot dihaid miyampad asimbayan ka korikot itangaralan nga katungko botayar. Ay mangurad nakita kung nagyamanta diri bo. Manggat lalaid no manaw nga maka alo ya kano po manaw nga makay karita kumano po haronot nakita ko no pomo ko nga ay yadit
haroho korikoton di pomon. Jadi nga soro no pa nga korikot po diladapi api ka, iri na dati sinuambayang idadi kaginawo. Bah, ay manguro haray bay supiar, um, ikagwi taburus at nasarumi mo mi supiar. Nga puji Tuhan, nakorikoti bay supiar at gisambahilat tamparuli. Pomo umbaya ko ni minamomom hapon pamlima tangos. Korikoti bo. Hilat tindalanan pisaraw-saraw kuno mapunsitan na po dito isay no madiolo man kuti uhoto isay no pakialasan na tayari ti pitangatuong kano to soro. Nga nakorikoti dom paruli. Tadaw suab kasuabon na suab di hari Minggu. Harodihot ay kinongoyon da taraat nga sebelum pa di ngayo ko po umbaya da minay paghihom matayar. Itayar nga ikamuandat sikinhin kadit dan tulun ge. Ko basanto ko ngayo ko katiri kadam haratayar no sikinhin kam. Oh, hudi apatot tinan main po ihumo. Jadi dua tinandat kontok kangam. Pasadya ako manulong nga sitar ay mamimanggat Elda Edson natasaraw-saraw ko na di. Jadi hodi kasi maay ko intayom kada ano gumubuhitan dati skinhead memang skinhead lagi ya. Jadi piro kangkum apat na hopod ay mura bayar ay konsoy sanong di ginawa di. Korikot di jam katalu sa dapon hari Minggu. Kasalu ko'y tayar hirid ino pa'y natabok idi nga higalibang. Kasalu ko'y hiriwanan nga paingkambong ikadaw. Ay, iri nakapay kamayan dat taburus matu diri digi. Paingkambong ako'y dadi tumbayan ko pa ito napinta nga nag-iit kinauuhan. Amila kurayon tangkus kago minadirid. Pinamalian ka suab. Saraw di hinopay tiso ka. Kore katiri nga ay ingga di tayar di kasuab di ka ayan nabali matidi tulon diri kasyo atokom ongay diri sampaping no nga tutupan ngay tangkos sa gisambila putatan haro. Oh, haro kadisina nga apat no padom limo kadisyo. Suang paginaw aya may mantad idadi godudori nga agadi no kito bo. Jadi mantadi dihom syukuri boh tu nalanani gaduo. Irinad ay muha tuho ti ginawod. Kadang-kadang mintalang iti ginawod dati nakasambayang idadi kasuab ka. Iya ti hindi awayaan ka. Paingkurad ako ta sarot ti edi. Nang kobasan ni matid edi. Akon ko ikantakan-kantakan da aragan. Nga hondianan at kalidasan da tinan. Labi pandadit ay megal ko kabalingkahangan, kamalangan, nga mimbulay ni ginawod ay nakasambayang idadi ka.
iri nagi kakuaan da sumono haragayt aray tantakad idi gulod, ay paingkuran da iya ti makiuhup kay kinarahingan ka. Miagal ko alamaw ralan, bobos po di dati manurung, surungon di dati karita nga masaraw idadi sumambayangket makitulong ka kinarahingan. Nga saraw dunay nantakan di nakatalip sadangkan det iri piatu iti adit apangkal-pangkali nga, ay kinarahingan tinulong dahulu nagindet iyat itu ara ato kakitanan no managi katun da uhupay ka mimbulay ni pamusarahan ti adi nga iri nanday kausain da sumambayang. Mano pandahit itani ba asaritan diham, iti nabakantakan iti buah ko gadihot karitad rumagkat saro. Okey, jadi gumu ibuhat ay saro tokod issuangget manda ti insalawo. Aya sielot YouTube ti adit namundaray. Gumui pa insalawon dati nga mano na kaguhit panginsan ng gaginawa. Ay sadangkan dat ila pian nabi-nabi nga ongeng algoritmo didilaid. Algoritmo dilaid, labi kurang montok dati nga hari tawayaan ti adi ka. Iri nandi man panda panginsan ng ginawa lagi. Jadi paguliay no didit mantad ka natungkobet tayar di tampinay tapot po kopyadim pukulan 6:30 itid pamagunan nango. Lumombos ako dadhilad sinulihan di mo. Tatuang idi. Jadi kalambos sa sinulihan tatuang idi kaguli dahiti dat tatuang got hari Minggu 24. Jadi bersiaran dan di kasuabon di 25. Ngaman tadi dit inahit tayar kinimpunan idim adi na nagampot ay tindalanan mantad. Kaguli po di ditim di minsusuab dat 26. Pukul 3 matuhed na kariket kay hiyo nandihot modop pahila tangaralan. Okey, jadi iso na pohot mantad ko ngaran ko nabi di kawaya ikasari kantakan hali piad sangulo na nabi iri nagidi kaman ko dahulu nagindat iyati sedangkan na nabi piang harit awayaan dit akonda ka iri pakianuan. Mila datid ukaban di isuang kitab Amos buka turu ay ano pa dati lo turu ayat isuangget Amos buka turu ayat kahupod nugada ni Amos. Amazia imam dahila Betel minanuhut tulun moy taguang di Yerobiam raja Israel miampay pason Amos no po nga pinapaharod piyo pakatan sumap dia ipagilitan dat kaum Israel. Itinapadi kaya na niti nga di kano da mamusus o insana ni boros daw. Tu pahingkamot ti ot ay boros di Amos. Yerobiam na po nga apatay dat patayon mamagunad gayang
Israel kongod ikayanan daw montok katulon dait pinatam. Pabor sadi amazia kumadi Amos, imintong, mangingintong, pamanaw, pagidu kumanta dahiti Yahuda. Pagihum na kanakanan hilo, bernubuat kad hilo. Nga kada no bernubuat dahiti Betel, tu intino pa nga kayanan dat Kudus Raja, itinagi at bait suci kerajaan. Simbar di Amos kumadi amazia, Yohana patim ako, ano ko nabi. Ako pa yung suwanggot ay gulungan da nabi. Suway ko ihot na pati nga sangulunat mamagampi, mamuhudat tuwa dahilad gautan. Nga kinarahingan na po, minangano daho, mantadat pekerjaan, dat mamagampid kambing domba, kinarahingan lagi nga minaburas kumadaho, pamanaw, paburo no, umat tulun-tulun dat Israel. Okay. Jadi harohot piro-piro kantakan dat miladatid imbulayan dahiti. Kumuiso, Nabi Amos, sayra na po dat nasuhu da kinarahingan, pinindalan di siyo, mintok di panhuan da kinarahingan. Misuay di Yunus. Nailan natin Yunus na potihom nasuhu ikinarahingan nga gumubahitan di Yunus migisa mo minagidu isiyo ikalimpupusan na padi minagako nili siya din may papaindalan dit panhuan da kinarahingan da may pamisunod dit tulun-tulun dat Niniwi da bertobat. Nga no ka di Yunus. Sayra na po dat ay nibawan ta kasarita karait di Yunus. Sayra na po did minoy di Yunus pamisunod di tulun na Niniwi ay bertobat ko no makamad pinsambolikan mo ti kinarahingan iti kota kasyo. Otto kum tobat no dihit ay pinsanan o hirikota Niniwi puasa ngaylo gisambo ipiyahit suang talun itayam-tayam dilo iginampi nga numan nga pupuasawo dantakan ni tawgod na di Yunus di when siya di pangimpa at tawgod di siya di kumakinarahingan no katagadan di siya. Oilan kuno ya kasyo. Oilan kuno ya ano man tumboyo inoboros no kasyo. Oilan kuno ka. Iri katagadan di Yunus. Suhuan no pad it kasanangan no padadi siya di nga makipipiyo matudagi siya mintang kat kumon naman pinsamboli kay iho dogya nga iyo di tasaro ko aron na po hit kauboboyuhan di taaso nga ginawah na padadati nga atumpolihan dala tulun te ko balasan na po nga ay miyagalda di korahyan dati katuhon na tay ko asam balik kilo kortasyo kano ginawa ngano ka di Yunus ay lan kunyad o bingampun ko ampunan may kasaryo no nga iamos na po hom no kasyo. Sayra na po dat naso kinarahingan ng karaja ko na po tihom mugampi na kambing domba o may pamuhul na tuwa-tuwa dat o din goton ka.
nga sayra da nasu kinarahingan pinindalan di siya hit penuhuan da kinarahingan. Haro hikarait miagal na po di Yesus, nakuroh tu okon nasusuhi Yesus dat ay hirid muantok ipinawaya di tulun dat kaya raya, miagal ko ipawayaan dat raja sebagai sangulo na raja, teka sakurang-kurang dan ipagaway istana o pinawayaan teka winayaan di Yesus dat nasusuhi ti pamagunan. Aroy mo ti dagya katapatan gid tapot kapiyo. Sakira na padaan nasusuhi siya isiriba da raja, keluarga raja. Aso nung nadi karangahan dit ay pelayanan da hiri. Nangoyon na pagulio balum tahu pun katarimo hit kerajaan i raja. Tu intangan no padati sera dan nasusungat to pinanatasan to mo gihom do mamatay. Nabi bayi Yesus. Ay mustahil boleh jadi nasusuh piad hirid ay pinawayaan di tanganak da raja nga ay lan patayon tu ay lan to kan intano pa dati la sarita-sarita di nakatalib santab na padit berpotensi da magahaw tay ko sumoli pimpatayan ngay ilat nga raja-raja kita daw dat di mil kasoli di kerajaan. Nga kita kago dati dat intano pohot karaja di Amos iti tulon da kaubasanan. Iya deh, nga mano pa di dati patapi ko iti wawayoan dati dando iti tanga YB lah. Ano po dati tok patut tumutid arasikul kisikul labi pundad ano pundo kailan nung girisom paingkuron no ka hari baga katapatanit di ba nga pira-pira hok pamagunan dat hitid dati kayan ti dati ay kailan nung giris itong montiri itong ipiyahit presiden mau boros na payalo nga iboros dia lo sendiri maju ibo nga hari baganda kasanangan di ba at tingayaman igyan ay uhatan nga adi kaila sumimbar. Golongan dat kiharo-haro. Nga paingkukuran dat iswang dat kerohanian. Man napadihi syarat dahirid. Sangulun na pumasitar nga kailan nang giris. Ano ko di? Munang pipi na di kailan nang giris at masitar dati. Tinapadi ta kailan nang giris kanibo ka akay lo nga Milo no bo. Milo no kapiyo nga ay di otorimo. Pengur marit yun buli syarat itu deh. Saro ko gati miagal ka iti boros sa dusun mo. Haro nonday mo natas tamo damongiwal tok ponting mo iti boros sa dusun ka. Iya di napakatuhom ay inapay sumuang iti sabahom pailihan da syarat iso napakamanta didi nga tulon ka na padusun kaila ka mo boros sa dusun. Buli paingkuran at yan din miagal ko may ka interview da sigu iso napakamantad da syarat idi nga kaila ka mo boros at dia da boros ka.
Jadi sigu dusun mesti kaila di mau boras dusun karena dia tokom agomo kan tadi gagal gitu. Sigu kod ay sina kaila mau boras sina. Oh, ay di milad pausawan nila iya dit kapag itatagad ng matinda ti tanga dusun-dusun gitu. Oke, jadi iti pangingintarusan nga kita dati det rahit na poko suhuan da kinarahingan kaduhong kad iya at autos sa kinarahingan no nuno pakaing kakatan no karaja no pangkat kaya patay kamosikin nga akon ko asilid isa o kantob dot popolambus panhuan na kinarahingan. Hari matigya kasanangan iti inapay asiliwayo on nga itulon na kaubasanan. On rumikot tadi ha bulan 10 kaubasan na di dat oh pendalanon na di pemilihan pegawai gereja. Jadi oretan no pa di let miagal di Nabi Amos iswang da gereja pengkuro da kuta sorow. Kumbala ko yung mati karangaw dilay dat nadisyo napilid diakon dat ako'y lang malayo ka. Ako'y lang manulis. Akuri nakanta ya pampilian idi kapengkuro tay ko karahian dat tulun kapengkuro. Hari nangkod ilo napot hondia-hondia lo nga anun datid isoot ay pilihan dati dot montok kot isiyo na po nga pili dati montok kot tugas isuang da gereja. Nga pagumuan bad iya di manahit pausawan kapya gi. Labi paguluhom ay inapandahit kriteria do kita dati nga paing kukuresyo karaja kaharo karaja kisikul kisikul kailan nanggiris kailan nanggiris ilo nohot ay pengaruh-pengaruh ikaimbayat o kita dati haro ni ikaw pagulo dahiri bagi kadi mo na potom iho nga hari gay ginawa ti di sumono tulun to kay gati ba harit embulayan iti di manto kay siya tu ay arapat-rapat ti YB ka kalantik ko di nga to nakano ko pa ti peruntukan tu arapat ti YB. Roh Kudus. Oke, karay ti let kadi papanaro sorita nga uruhay di pukul 6 karay ti Roh Kudus mo sumambayang kasambayang idari di tintod det pemilihan pegawai gereja. Nga pili nanda dati paumuman nanda hom akum akumi nindo di tanga anggota feng kurmadiri ti di di na simbari sambayang idi ko feng kuro haranda bohitan di ang anggota mo mili na kaguhit panitia pemilih. Di kontok iti dia pilihan iti dia kontok nakasambayang imadadi. Ya. Jadi kita di dati det
sekiranya pod pilihan da kinarahingan ay ay kabolingkahangan dati dahilo. Iti na pakabolingkahangan nga kadang-kadang ket mantadi ginawa dati sandiri sumono. Siraan da pili kumoyso inapay pili di nga kita dati di haropay labi kontak ko inapili irinda ay haranda boros dati waki rujukan ko dadi kago ti dia toy ko iya sendiri ko pili ko na di nga mada ko hingga na di katumbayaan ay pimpinan Roh Kudus iwalan nda iti di hari man ko'y gereja papahara to kasambayang 40 hari doa puasa muntak iti mada koy di kas iya mga nakasambayangi kaubasan no banda di tan si sambayang nga moy do iti napot ay pemilihan panitia pemili nga papili di loy miento korohiano kapili na di Ildefred nga mada di siya di manulis di surat na manulak inggo no di sambayang no di apat no pada tadaw. Nabi Amos no kasya iha no patiham mamagampi na kambing domba may pamuhod tua-tua dahil kapuruan ka. Nga dondo pakinongoho no boros kinarahingan kanud di kada no bernubuat takaray ta Israel kada no po boros sa nunoy boros sa sumap no keturunan Ishak mantad iti paingkabor sa kinarahingan karuhang no borsundal dahil kota tanganak no tonga kusay tongondu apatay tanah no nga pagiduduon iya sendiri apatay itana di sasamu iti Israel pendo nga mogidu mantad tanah iti sebagai tulun da ipinatam orang buangan. Halipian no duhan di Imam Amazia nga ina pahi pinalambos di Amos pinunuhan na kinarahingan ang pinaboros di siya. Harakagutit iso o kaubasanan di hiti ingod harati koyonon dat itinay koyonon dat kudus pinatabilang suci kaubasan mo ti dahara iyalo ikapurimanan dati aray tano po gereja nga hari ginawa dati tokoy tempat yang kudus mo ti gereja ka ay bo sala iti di bo ay sala iti kapurimanan dati ko kasuang ta ka gereja nga akan banda pain surat hilat tagayad karena Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus berdiam dirilah di hadapannya ia segenap bumi irinundok asal lo kasuang gereja nga kanda dati kada kagangaw manggi tanganak iri ni kapurimanan dati mantadi tanganak gisumdondo nga ay harodihot ginawa dati mau borosot gereja tempat yang kudus. Miagalila tulun Israel harapin na tabilang tok itin pumutiom tempat kudus raja bait suci kerajaan. Nga ailani dati dat ino pa'y walay kinarahingan dat pinaylohom no kunan dati nga ititinan dati sendiri.
Kadang-kadang get ieu ti nu nga lebih hormat bangunan, au rahmat tokon lagi bangunan ko tinanda ti sendiri ina borosot walai kinorohingan. Ai mangko ge. Nga sono hibay ti di ko au rahmat manu pohit manu pohit ari bawom iso na po ka man taddet kapusahan dati walai kinorohingan nga, muhup tokon na gyud iswangget nunu ha kaperluan da gereja. Boleh ba kamayan dat pusaw ta kadit di nga mentok na gindad walai kinorohingan da ipaintop otong kiadan dati. Tokoy kakanda dari segi rohani, tokoy ka maganu timpu da sumambayang, okon pondoh det membasa kitab, orikoten da hari Jumaat nga mongiloh na gindom hinggay linggo no di sikula Sabat ka. Hom bobos-bobosin da hom mintong pando dit ringkasan sekolah Sabat 5 menit, iri pando bobosot pangilaan ge. Orikoten da la gerejam makiano to kadid pendapat di Joyce Lakangan ka nga, maipahila di Elda Edson la ka. Tunokuro adi nakasadya ge. Jadi haro kanta kandet inapahit ay paymagonon dati nga lobi iti bangunan da gereja ko iti tinanda ti sendiri sebagai walai kinorohingan. Oke, amoy sala ilet kapurimanan da miagalinen naboras si Amazia. Haro ti kayanan da tempat kudus raja, bait suci kerajaan. Nga sorohon na dati det naritan det iti na tinandati o walai kinorohingan. Di paintopot. Akuri karait di Amos. I Amos sangulunit asiri baginawo. Ubas sa papaindalan dat pekerjaan da kinarahingan. Kalayakan disyo sakir oritan mantad da kausinan, sikul, iti nga ako ni ko ay tukad di kumoyso dat pangintangan dati mentok ka kinarahingan. Imo ti mamaguna kinarahingan di tulun-tulun dat ang sumbong ang mementingkan diri sendiri dat papaindalan dat pelayanan pekerjaan da kinarahingan. Agaya panumbayaan dati dat iri nakakuaan dat nakuroh tu isuang nga kinarikatan di Yesus iti pamagunan nga minayai di tulon na kaubasanan. Tu ang siriba ginawa. Jadi puji Tuhan tu ang siriba nga ginawa dati. Amin. Nga ino pa ita aramay di tampinayom. Tulon pa kaubasanan. Masikin pa katu. Aysa pasikul. Nga asumbong po. Mementing diri pa kago. Gina-ginaat kasangkiwalo. Taburus sa di kago tiyadi. Nga puji Tuhan tu ang siriba nga ginawa dati tibo. Paingkuran na po hat awayaan. Kahantakan da igereja. Nga kanu toko dat munaguang miyampait sabar.
Saro ko iskola sabat di nakatalib, gereja, iso a tinimungan da soudjor ka. Jadi insanan ta kanu penting nga soudjor, soudjor nga tokod ay montok ka gereja. Isuang ka gereja, haroy ta kapagingam-ngaman, mantad ko iati no penting nga magisusuay kinapalupakit. Ano pa diti nga kalayakan segi keuangan, magisusuay kinapalupakit dati, magisusuay at pangingintarusan, pekerjaan, ampeng kana iti sikul nga magisusuay, ginumud korita magisusuay, magisusuay, kagayoan da walay magisusuay, nga insanan ta kanu penting nga gereja, di kamoyan soudjor. Arahian ako manugot ti ay dati, karay ti manok, kumbala ko yam mo magampi manok, ayam kampung mo. Kailangan ta kana ti manok sayra magantalo, mamut, duna pada misatadaw, ansa, gumayo, kumun padi nga magisusuay di kagayaan di manok, haro tandaha, haro galupo, ay dino retan maharo LGBT manok ay. Iso no pakamantad di karahian dati di tandaha dot bontugon nga, mangutok kita nga karo. Oh, apatut ni sid pasilid wayoon ka. Sayra da makan, mangutok, mangutok idi suway, mamagusangan ung karabay. Kita dati ay kapagingam-ngami manok. Ipiyahi magyam pinaid magya puta-puta pusad di manok nga sigag kayno magyung karabom. Ipiyay kapupuho pa nga sa raha-raha po dat magyu magyung karab, magigogogol. Um, Yadi takamotik, yadi takano kadaw, magisusuay kagayoon, katuohon, usay katandu, isapi tandu nga magyung karab, sapi kusay nga magikukutok. Yati kanta kanda sumonod isuang ka gereja, nga sorohan na datid ihati na pati nga soudjor nga tokod hirid suang ka gereja di. Nga iso ikarahian kud kakita di manok, kari ko tadid nga turu na padatinan. Yadi petang Pinay, magigogogol harita kapagingam-ngaman, kamu ti tumingahay manok nga to kumaro di kondid hodid di sawat. Mamalangik ket manguni, miampay murug-turug ket ay lumoyong. Mangintong nabadim hingga hamilang ngayon tampay. Nga insan dat no kadit bontugon itandaha. Kamu ti ditandaha nga tokom. Makan pi insan na moy lisok. Magihaw moy lisok. Iso na boros si tandaha di. Ano ba siya magihaw na may lisok. Ako po kakitad may lisok. Kumun po nga, jarang bosukan iti manok. May ngay lisok. Pakada, dain do. Giso, mindad, haro, nanday sumaliwan. Aman, kamatos siya dim. Montereso, nagindad, sumaliwan kago, itang manok. Ay, say, kita datid. Kaditandahad, mon humay lisok. Sigag kayo, tandangod diti say, manok, iya, net, arat kumadok, tandango.
dat miyampay ginawod mo ninda lokondih ka. Ay so iti di, kamuyen no po nga tapot tagid magisusuwayo ko yung kokotan dati iswang nga isa gereja tinimungan nga mantad no po ko soldier nga ito katihom turyanan to kanay daw manukot isiso ginawo pasal na pon disangod imuso isisa ginawa dati sumap. Haro no bay kabaling kahangan dati nga tumbayan ako dat mantad ako si rebound di ginawo pensaduan dati lokomon dat kasumbungan penting diri naritan hitid itinay milad menyelesaikan pekerjaan Tuhan. O kita dati i-amos nga sa ulo na mangungumo di kaubasanan, mila no borosan dat mo sikini bay sila, suway ko mamagampi siya kambing domba, magihumbo sampingan-sampingan, may siya dilo kapuruan, may pamuhudit ay tuwa-tuwa ngay dahilo. Nga iswang nagi kadawd ay sikul karahit institusi kerohanian naritanda hitidet ay siya nakasikul mantad dat sikulan da nabi-nabi miagali ko gumuan da nabi da kinorohingan. Ay so mangkulatihan di siya dat ay papasadia di siya med sangulo na nabi di haro persadiaan da ginawa tumanod dat bor sa kinorohingan papaindalan da penuhan da kinorohingan. Nga sayran na tarimoy siya susuhu da kinorohingan anay siya na pidua ginawa suway ko pinatilambus siya hit penuhan da kinorohingan. Amos sangulo na missionary di ko pagulo minanangkiad da tana daw minay dilo pamagunan da suway dot popoilo da boros-boros sa kinorohingan. Minay siyad pa ng karajaan utara Israel hinggad ina pa'y kayo nanindi nga ay nakaswang got it kaing kokotan dat ino pa'y ekonomi nga asanong kapasyan dat tangolon. Nunudihot tugas di Amos, minay siya popoilo dat nunuh nang ko katutukan. Iraja itulon-tulon da Israel. Isay dihot ay nakagaga da ino pa dihit boras di siya di iboras sa kinarahingan pinalambos di Amos nga tapot kapin natumbaya dat talo na hapot taon dit nabantalan. Mila datid ay intangan ng paing kukurahot nawayaan kasunsudon di Amos maya da kitab Amos. O kito nagi dati kaboborosan pangintangan di Taralom. Iginuna di siyo papakitad isya na pati nga sangulo ni panulis di o intutunan. Iharohot ay bakat di siyo. Harot agumo atulun deid kaposian kaing kakatan dit kobasan agumo nagi kadawhot kamilaan dilo nga dadamo tamagandat dat anuan da paluang iswang dat tugas-tugas dilo. Iswang da gereja arita nila tugas-tugas kago. Tokoy elanam isay kapya komilo nga ailanin da papaindalan nila da tugas daw. Boleh jadi dat iho na patihom ay agumuida tailan ko nga ay so kasiwatan dat
ay papaindalan di tugas di numan imanda po tahako kumadoho. Ay bosala sekirad hara kapurimanan kaganan da ginawa to lalay do kuno ditdit ay sebagai diakonis anuhan po di peluang lasuai ka. Hopod no di taon kud katua gereja um, manta ko padadi anuay peluang ilat sukod wagu moy gumuin da pampilihan to ko kago ka. Limo no di taon kud iyo ho no po di hot bendahari um, pombalon to ko kago suay moy gumu akarati kapuriman kailo itit nunuti tugas bendahari ka. Pengkura asapan itu deh. Ay bosala it kapuriman dat hara kalayakan yati hara kalayakan ay bosala nga ino pa dayt korohyan dati nga haro dati komondo kasiribaon ginawa. Makiano to kod ino po hit ay kasuhu kapurimanan dati nga mantad dat ay panghakan da kinorohingan. Ino po ay tulon-tulon da sangingan dadi di nga porlo nila bimbingan mantad dati ilobi kapaguluh dat nakapuriman nakawaya di tugas-tugas sa isuang gereja ikoylo paing kukuroh tako dat mamaguno papaindalan dit ay tugas-tugas dit pinasanan kumadati. Tumbayan to kod gumuot ipagilitan dati dondod miagali di Amos. Sayra dat ay anuan dati tugas tapat ko papaindalan di siyo. Isay no kay lod iso no po kumanta di Amos idi nga iha ikadaw. Patarimo dati tugas dati kada nasorohod may do ko tu ikisikul-sikul ka. Intangan na pumatidi dati karalanon di Amos sala no matidi pandangan to katid di. May do ko tu itong pandai-pandai. Yo ko tu ang akawaso sikul. Yo ko tu kaya-kaya. Amos naritan da hitid pelajaran dati milay borosan na mo sikin isiyo. Ay sa sikul nga napili da kinarahingan paindalanon di siyo. Dumonopot. Jadi may dahdat kan utokod kabaranian papaindalan dit tugas-tugas sa tinahak o kinarahingan sayra da iyati na po nga osomok sumon di kasari to kakuma kinarahingan. Agayo pe kanta kanda wayan dati nga kinarahingan lobi kagayo kumantad dit kantakan te kay masaala do tabuangan. To siyaw to nakatali bila tempo dati nga tempo ikasari la tempo kanda di magalimumo ba hampahitian ta kanati panambarasan dat kasoban na bay no kung sikaw mantad dat pinakinangahan dati insanan 27 bay no kasuabon da suab ay soot kapag yampayan dati itu kasaduot tindalanon ko kago 28 pohom kapag yampay to kanagi kago baka no misisa to kod isuang sambayang kinarahingan na sundo isuang kerajaan sorga kung sikaw da panambarasan iti ipapapurimon kago dahay
sebagai tulun-tulun di napili no iswanggat papatilambos da papaboras di tamodan ang boras-boras no. Ay sa kamilaan dahay suway ko sumuan hay kumadia maya dat Roh Kudus no gisamban no na pay panhuan no nga miyampay kasiribaw na ginawa ano dahay dat papaindalan ang miyantok di karohyan. Sumambayang lagi hay montok kot insanan makikinangaw iswanggat ralan kapasiyan da tada dubay no iswang tindalanon buru-buruon ang paingkani kadaw kalidasan da tinan nga manhak ka kasimbayanan da iswanggat pekerjaan ng pelayanan di tada dubay no. Sumambayang lagi hay montok kot nuno na pohot pelayanan penginjilan iswang lagi gereja nagi peringkat misyon may kanoy hay kapagihop dat papatilambos dan nuno pahirancangan rencana no. Maya dat painsanan at tulon-tulon no di napili. Kung sikaw Tuhan mantad dat sa kadung no iswang kapasyan na tado dubay no. Pasarahan dahi kapasyan iti iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw napagampayan dati 29 hari bulan aran lagi kay sisan dati. Hinako po.